Imipaka, ubuso, ubunini bw'ibihugu muri Afurika ni ingingo iteza amakimbirane mu bayobozi bayobora ibihugu bya Afurika, aho iyo mipaka yakaswe n'abakoloni b'Abanyaburayi nta kindi kintu bagendeyeho batarebye imico gakondo y'abahatuye, batarebye uko ibihugu byari bisanzwe biriho, ahubwo ari imipaka yaciwe mu nama yabereye i Berlin bikozwe n'Abanyaburayi. Uyu munsi rero ntabwo ari iyo ngingo nje kubabwiraho, ahubwo ngiye kubabwira urutonde rw'ibihugu 10 binini muri Afurika tugendeye ku buso bwabyo. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, muri kumwe na Nour Gaddafi. Mu gutangira n'urutonde rwacu, turahera ku mwanya wa 10 aho tuhasanga igihugu cya Ethiopia kiri mu ihembe rya Afurika. Kikaba ari igihugu kiyobowe na Perezida Saleh Work Zaude na Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed. Ni igihugu gishashe ku buso bungana n'ibirometero 1,104,300. Kikaba kandi ari igihugu kitigeze gikolonizwa n'Abanyaburayi. Twihuse cyane ku rutonde, turanyarukira ku mwanya wa 9 aho tuhasanga igihugu cya Afurika y'Epfo kiyobowe na Perezida Cyril Ramaphosa. Kikaba ari igihugu giherereye mu mpera y'isi mu majyepfo ya Afurika, kandi kikaba gishashe ku buso bw'ibirometero kare 1,221,137. Tunyaruke cyane ku muvuduko wa 5G aho tunyarukira ku mwanya wa 8 tukahasanga igihugu cya Mali kiyobowe na Perezida Colonel Assimi Goïta. Kikaba ari igihugu cy'ubuso bunini gishashe ku buso bungana na 1,240,192. Twihute cyane ku muvuduko dusanganywe, tunyarukire ku mwanya wa 7 aho tuhasanga igihugu cya Angola kiri ku buso bw'ibirometero kare 1,246,700. Ni igihugu kiyobowe na Muzehe Joao Lourenço. Angola kandi ifite umwihariko nk'igihugu muri Afurika, aho ari igihugu gifite agace kadafatiye ku gihugu, aho gifite agace gato kari ruguru mu majyaruguru yacyo. Ako gace kakaba kitwa Cabinda. Twihute cyane ku rutonde rwacu tujye ku mwanya wa 6 aho tuhasanga igihugu cya Niger. Igihugu kiyobowe na Perezida Abdelrahman Tiani, umuyobozi wa guverinoma yafashe ubutegetsi muri kudeta yabaye mu 2023. Kikaba ari igihugu kigari aho gishashe ku buso bw'ibirometero 1,267,000. Mu kunyaruka rero, reka tujye muri top 5 y'ibihugu binini muri Afurika, aho tunyarukira ku mwanya wa 5 tukasanga igihugu cya Chad gishashe ku buso bw'ibirometero kare 1,284,000. Ni igihugu kiyobowe na Perezida Mohamed Idriss Déby Itno. Ku mwanya wa 4 twihuse cyane turasanga igihugu kiri mu butayu bwa Sahara. Kikaba ari igihugu cya 4 kiri ku mwanya wa 4. Ni igihugu cyitwa Libya. Kikaba gishashe ku buso bw'ibirometero 1,759,541. Iki gihugu kikaba kidafite umuperezida wemeye ku rwego rw'igihugu hose, aho gifite guverinoma ebyiri. Guverinoma imwe ikaba iri i Tripoli, ikaba iyobowe na Abdul Hamid, naho guverinoma ya kabiri ikaba iri i Benghazi, aho ari guverinoma iyobowe na Osama Hamad. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cya Sudani. Igihugu cya Sudani ni igihugu kiyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan. Kikaba ari igihugu gishashe ku buso bw'ibirometero 1,866,484. Ku mwanya wa 2 turasanga igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ari igihugu kiyobowe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kikaba ari igihugu kigari gishashe ku buso bw'ibirometero kare 2,344,858. Mu gusoza ikiganiro cyacu n'umwanya wa mbere turasanga igihugu cya Algeria. Igihugu gishashe nabwo mu butayu bwa Sahara, ariko kikaba ari igihugu kigari kiyobowe na Perezida Abdelmadjid Tebboune. kikaba ari igihugu gishashe ku buso bw'ibirometero kare 2,381
na 741. Ni igihugu kigari ariko ubugari bwacyo ntago ari ngombwa cyane kuko gifite ubuso bwinshi buherereye mu butayu bwa Sahara. Ndabashimiye, mukore subscribe, like, comment kuri iki kiganiro kugira ngo mubashe kubona n'ibindi biganiro byiza by'ubutaha.